goes a little something like clear to te chibai vekule Instagram velin ko ina satsuan emo reels TikTok ti velte in boy puina satsuan at sanchin karon soy tur KIKA KIM tia kan shadlar hi in mufu fau to in rin oma aming po hi in sheto ngeyang mizaw chalaizi nga po meya pa in atlan na leriaw to maya internet khawvela aron lar chaklea mizaw zi nga po hian fence anga lev manviaw to bokani at sanchin hi ti chuak tura min ngen tu an pamriaw maya an ngen na te ti hlotling turin tun chum ka video a hian hmeichhe nu le dum tak mai chelaw le mel nelom tak KIKA KIM sanchin toy te kan ngai hlau dona atop thlengin milau tel pui le cheu don nya Christina KIKA KIM hi kumsang khan sakwa somkwa pakwa July ni somni paruka kazas chana pianga ama hi thapol ni in anu hi Korean lammi ani tin Christian chung kwa changa Salian ani a anu le pa te ming ti vel hi talan sak ala ni lava tin ama hian pian pui unaw lang te po aneya masi an ming le an ni na ti vel po talan sak ala ni chuang lavani ama hian alar chwa ma chuan anu ne na an thalak dun na te po aron pho chuak ve zuk to a chu bak chu a chung te mel mu tur dang ala om shi lo social media influencer model YouTuber Instagram personality le TikToker angin entertainment khawvela aron debiwa alar chuana po a TikTok account wangani a lip sync ati na video te chu TikTok ate a post china chung te chu anram kaza sana chon alar pui masabera anu aram dang mi te mu thei turin social media shanga thedar anita a anram chunga mai ni lavin rampo na te po aron lar phata ni KIKA KIM hi Korean le Swiss chisen kaya ni boka ama te hi a fur uhle a mel chavu ti han soi tur dilem lo ma se a chechwang mi lava du om na riaw ne ya tin a mel te ya mu nuama ama te hi a fresh re uriaw ni a chian te dang a video siam pui te dang hi an san the ema wangin ama te hi alang sin ema alang te ni ma se me chete takani shan lo ama hi fit nga le inches nga sang ani a me cha chuan te tak ani mi lavani masi ati me te an san ema wangin ama te hi alang sin ta ni KIKA KIM hi chung ko khosa thei pa ngai taka changa Salian ani a apa hi sumdong pahausa tia soi ani china eng ang sumdon na nge a en quality chu shiat ani lem lavani tin sei to angin KIKA KIM po hian pian pui onaw te po anei boka ama hi anau panglam ani ome mase public taka tarlan sak anlan ni lem lavani andu lo te po ni mai thei KIKA KIM hi TikTok video te awangin aron lar chuak theya mase tuna chuan Instagram lama hian active ma reels si asiam na sa a Instagram lama hian alar to zok mani followers po anpung chakhle YouTube channel te po asiam boka a YouTube channel po hi aron lar chakhle a tuna hian nuai thum chuang subscriber neya chuta po video paruk chia ala post boka chung te chuan views an hlo em a en an hlo em a chuta chang po chuan sum ala lut ve fe to ang TikTok khawvela chuan tun laya ron lar thar ber angani a TikTok mai ni lavin Instagram khawvela po aron lar hli a reels siam china chuan alar thar ber angani alar chakhle boka a video te reng hi mu ni nom le mu nuam lo vakhia shan lo boka a mel nel om tak hlim sa ring mai nen a in che na ringot po en mei chia chau ni lo mi pamit po ala viaw nge yang interneta milar ani tak nuwa hian XO agency en kolna hnuaya om turin contract ka sign via XO agency lamchuan an thelar ne le zwala TikToker star dang tenen team angin an om hauta a ti chuan video toy te ti an siama viewers zero an nga the hle ni XO agency te hian KIKA KIM chu an thelar kan ti rwalin XO agency en kolna hnuaya a om ma dei po hian alar to sa shimshima amal kal po in alar to ni EXO team te hi atilar le zwal zok tila kan soi war hau lawang a teammates te hi a member pui te hi atilar le zwal zok ani zirna lama chuan KIKA KIM hian kumsang ni som pasaria high school a graduate a zir chun zom ri lawa entertainment khawvela a huang a zauzel theinan a beiri zok ani anakina chuan ala zir zom ve zelang chu mase KIKA hi le khathiam thei tak le hmeichhe thluak cha fing tak tia soi ani ve china ze chatak nei ani ba ka midang te po zung chi ani ti na chian ten an soi bok ani
KIKA KIM hian a TikTok account changin sum ala lut nual to a Instagram lama aron in thelar zwal to boka tin exo team noya a to boka chu mai alal nilaw brand shang tan modela atang boka sum po hi a hai lut nual man to ni karman taw chi te po amana leit ve theinga to boka mania in chom thei ani to boka ni a hausak zong hi US dollar million khat bor vela chhut ani der to hei hi social media vela aron active ema wanga asum hailu ani baka model ani na anga a active thar ema wangin asum laglu po hi atam phani KIKA KIM hian alar chwa ma chon makeup tutorial ti vel te hi a video no is thlang ang zong hian asiam china chungte chu a post china ma se chu tilutukin alom ala hlo viau lawa a content te chu a thak ta a lipsin lampang te ron ti chhauta a chu chuan lom a hlo ngang mai America rama phe chuan alar hle a content te hian lom an hlo hle bokani tinama hi dancer lam thiam ani ve shim boka a TikTok reels ti vel in en hi chuan alam dan toi te minol pui na an thiama an ti ve de ufur ang chi hi ani tlang pui ma se KIKA hian lam pa ngai po hi a thiam le a lam lama atuya wangin TikTok vel po hi ron tui chil ani reng bokani kumsang ni som paru ka chang dei to khan TikTok account hi anei to a ma se kumsang ni som ni achang ama content siam nge mangin buleron chan chalia chu a hlotlin pui ta ni Ole khati song kha TikToker star ron lar thar mai chelo boxi mu nom boxi KIKA KIM chanchin tlema zong karon soilan theite chani a ama te hi aron la lar thar sawa chuwangin a chanchin le athil ti ang te a record chang te hi soitur ala tam lutuk ri lawa tinama te hi mi private tak mani mimal non soilutuk do law chi hi ani ve bok nen ama mimal chanchin hi shat tur hi ala tam lutuk lawani hengpo chuni se Instagram lama te chon mo tur tam em khamo ole thirtu te zang chunga lom thu ka soya video ka post le tur te milong ai chan sakle donia